Woi Jun, saya titani ngomongin HP baik. Kok gak bosen? Ya kopi na ya. Mimi, kalau beneran jasa. Nunya yo, Ada nikmat nak. Bener Mimi mah. Nikmat jasa. Oh gitu. Mau terus coba kerasan begitu. Terus kalau Yo Oji. mm Saan orang yang nanya. oh iya. Mimi, penting kori mah perasaan. Kayak amatnya. Gue jelema hiji-hiji acan gitu. Atuh lah. Jam sekian biasanya aja lah mah ngasar asup ima harampi. Dan masalah gitu Mi, perasaan penting kori mah beda. Untuk kos kamari-kamari. Gue sosok mau gitu setuju Jun. Terus ayo bener lempangan bayi orang jangan angin. Pada di baik kerja aing. Aing, Riun emang pugu. Sing kurang anjing ya. Itu sayu. Mau bodan hiu. Oh nggak sih ayo. Kira-kira. Mimi, saya mendingan balik ke Bela ke lembur. Iya sih mah, arke lumpang. Ih, aing semua bener, aing mas Riun pugu. Ih, mau podan bajing sih ya. Mimi, singaring itu tadi suara naon? Atau pugu suara naon tadi? Mimi, saya tuh nuker deh. Tuh nyaho pugu. Coba rada digeroken, penasaran aing. Woi Mang. Mang. Woi Jun, tolong jawab jing mah. Geus mending sampeurkeun bae yuk. Is aing sia mah. Riun aing mah pugus. Ayo iya aing penasaran nih. Mimi, ke mana eta tadi? Nyaho aing. Kagak. Wah, pocong.